Mame Mau Akwaba and Faumbra Ghana in Sem TVGH so wofreme Adjoa searching. Ghana ni nkoa ene timi sore kras wo kwa akoto aba abegu na adwuma. Just Ghana. Ya kru kras sore anopa akogina wiem etim fifiri adaya me to aba madwo Mahama na madwuma abegu. Ya santa me dwene ho me nim adwene eda ye mu bi ayati kro we mu ye tirim. Ya ti kro mu ha ye nim se de broni friend knowledge ye di bu man dwo Mahama ni bi ye ka kire mu ton te dwo Mahama ni nim dia ye di bu man yo ntimu hwe yiye. Ti mampani kofo ba bebu man ma hunu sadi amamu otie akufo ado ba bebu man ma hunu sadi amamu otie dwo Mahama ba ye from 2012 di ko wie 2016 enipa hu gu korese ewo krom ha ntimo ahunu dwo Mahama ni nim die ye di bu man me kan Kwaku Yeboah me ka kire mu kan aba ni watimi asori anopa adware yakogina wiem adeya me twa to aba ma dwo Mahama na mabegu madwuma watimi abo homodin enya capital rani business asori anopa adware koto aba abegu adwuma ti wankasa sabi adwene da wutirimu paaye sabi abo be adwene na da wutirimu aba mo kotuma John Mahama aba ya sori anopa kotuma ne kuro wemu ebunkan fa so ebinsi kuro mu da emfaso be pa ne ba so maamo Ghanafo minu yanu nsiremfo yi emfaso be ne ba so maamo mo ba mo kotoye me ma me no asantefo emfaso be ne ba so maamo mo ba mo sori kotuma John Mahama abunofo emfantefo ne akuapem achemfo mfaso ben mo ba mo soro kotuma John Mahama de mfaso na munyaye etoda mo ye sabi enipa hunu dodo etoda ye nipa hunu too much timia ko gina wiem ye ne ye ma koto aba ade ya John Mahama so oberane 3 shift na adwuma ye generate power free bobom na di eye business won power ye generate free bobo John Mahama 2016 dia ne ye friend kania ne nipa ni hunu bi wo 1 week baby a wote kura na hunu kania na John Mahama se wo ba no aberane 3 shift enipa be ko adwuma wia ne anadwo ade kania na wo de be ya adwuma Ghana fo ntiji na modwene ni enya asofo ni kremu nsantwrofo di atoro kire ye maamenom ni ya papanom ni ya tudi akire na mawiem enie aba ye kotuma John Mahama emfiemi mesi akuafo kra de omo chen obi a ye papanom akuafo ade na John Mahama anka nkire akuafo me ka kire mu o me ka kire mesi tumi die na ye John Mahama de oninim die a ye dibu man me ka kire mu krom ha tumi si obedi mampani no wo ba na moto di nanim na wow na ayi soldier di ne ho ni nchemu ni nanim eno na ye ne de John Mahama de ye friend knowledge ye di bu man sa kofo mu bebu man akufu adomo ebebu man ye hwe nwisia ni nyanka ni nyina chi ni ye provide ye nkane ya no John Mahama ni bintimu hwe yi me ka kire mo ade ye ne yenya emfie mienu eni ne yekoi ade ye ne yenya aba ye kogina wiam toye ene wo bedura dum ese galamsey site gben ti said ya so chamfan eno ani ye hunu ya sori ani ya tuansa ntwrofo ka ni ya begu ntentafidie so ni ya jimia ano no asa bibia ni wa mabunu behu mabuna na mo be ya adwuma anajo sabre wo pia ko ya adwuma anye wo ne beka wakun edemumpo ye nhunu ye gina demumpo ye nhunu baby ya mfa ya sene nso pia ko ye adwuma sabri era ya ye namu John Mahama era we ya ye namu ka kire oso obema wo akoye adwuma anajo ana ebia no obe employ abayifuo okrum ha ai na nya sabi ani mienu ya mi huni ai enipa timidi ye adwuma abayifuo na no obetiti omukrum ha Bible mpose bonsam timi dane ne ho han bofo bonsam kura to da ya na ne kon do han enye John Mahama ni pada sani samedie dabi mi chiri han mi ni sum ne nam bonsam kura timi dane ne ho han bofo na ne kon abedo kane ya so hunu kane ya
nya John Mahama pa dwuma bafia chese wonhuru baabia wonfa wo honkogu ese ma wo bia nkoka dum so nti de me gina mu no ye de John Mahama edem mu na me gina na ese me gina nwura mu no ye de yen edem mu na me gina na ye de yen enye sum na ye de yen eyen kokon kete wo ho maka kira wo man say ye ne ye mabunu ya nya ya dwene ye ne ye tena kurom ha eye no politics ne ya nwene se ne obedi wo man no mu no o man no so no adwene ne nhihye ye boboa masetena na numom na wosame ya me ne wo kasa bebirefu adundum obi generator wodi eye power ne sport ho na mekọ charge ya menya be 30%. Now say dabi ma meso ansi John Mahama so na fu battery we kura wu a me ho ntome John Dramani Mahama ti imeya nka dum so maye nka dum so wo kurom ha asif said ye na de military ayi na edi kuro yi so maye nka dum so de ye na mu no ye de masa mo maye nwino abuja for me chiao baby a video we eba wanim bia pacho me de osurabofo din esra o se nya to boase na tie video no kwose awieye na tie asem na me kana se ansa na wo comment bia wetimi atworo hwe Ghana won Ghana fo ho ye wo very big problem kase pa wo Ghana ha na problem ye woni nyina eye ya adwen mu enye o man we na sika ni mu enye ye mpani mfo no munim ne ekọ ana se bia boni bi ne aye obi na o punish ye ya problem ha Ghana fo ni nyina ne de ye kom ni nyina ya adwen we need to have a recycle of our mind. Where President John Dramani Mahama ama Ghana fo ni meguase. President John Dramani Mahama wa ma Ghana fo ni meguase. I tell you. President John Dramani Mahama me akasa me president. Wa be ye vice president for 4 years. Wa be ye president for 4 years. Ye ba mu governance mu experience a President John Dramani Mahama currently obi enu wo say experience ni chen papa. Papa itina efie for 8 good years our position na oil leader of NDC. Our to Ghana for ni nyina team on mu problem bi o kaso Ghana nyina team ni nyina. Promises are President Mama a promise Ghana for GDA to abadima no 1.5 year ni. President ontumi for fele ba kokra. President John Mama ontumi for fele ba kokra. Sia uye nurse ni na se ufa ka ana se uye nurse na ugina kwa na upeka akra na obi ampese oyema o lift because abana mko tu ma President Mahama na musi alawa na yaje abano ye nko tu ma kufado ye beto ma President Mahama no obi obehu nurse ni bia na nipa ko no buafu on se na nurse 4 year demonstration kwa obi adwin ko so obi akra mfi wo on se the public servant teacher for kasako obi antie obi edi o matem. And then Mama man ama teacher for nurse for look stupid in the eyes of Ghanaians simply because President Jomama Ekikan sem there they be chere a nurse for ni a teacher for any emebu na wokurum ha say oba baba ye nyame yie ama we all fall into that perceptive ideas no any information or the maye no ama ye dikoto aba ama omo a omo ni ye nya adwen omo ni mapani nya adwen that time na ene no omo anya ye nti ene ye ni mu egu ase ewo man mu ha NDC and Mahama o man ye Ghana fo ni megu ase and nipa o company Mahama ni nyina ni megu ase but omuntimi mabontin beka but within them no they are very disappointed and the aura yenti wasem bia gay bill no yenti wasem bia galamsey yenti wasem bia 24-hour economy yenti wasem bia yebe employment automatically yenti wasem bia. Promises are Mahama di share Ghana for even including Okadas. Say yeba Okada ye betimi legalize ambo Okada for ni na ye free and there could be say Okada for amani omo femu wa Accra. Police for chi omo say chi omo 2005. Asa na eja o. Ebusia for President John Dramani Mahama with per experience or wopa any abaye ko 2 man no. Oma yini megu ase papa. Yenu ye hu o. Oma ya tan for anya ye papa.
wama bibia ye off okrum a ekuafo krasu ene omo ye ekua wo areas ni nyina omo sensi form omo nu omo se omo san lie ekoto abadima president Mahama. But you see emre nyanko akire maka cho say video no fie kosi awieye na wo hwe wie a ansa na wetimi akomete na ehu say enye NPP ni NDC na meka president on the man Mahama ejidi a yenya wonimu aba yekoto ye any experience owo as a vice president as a president before any ena amamu no obu na menua enko yi o ene ye utohwa ye nto inflation ye single digit emra na mo ba abem first year akra na inflation nya ma afom kra no iron rods etimi free baby e wona badu 6000 ene minu ka say inflation e ye single digit Nemum iron rods na say free 6,000 ako 7,500 ene 13th May 2026 ene ukoto iron rods 7,500 meanwhile emra na inflation kwa nyanko 3% no kwa no na mudi motimi di iron rods number 6,000 yetimi koto ko sidan ene ukoto iron rods akodu 7,500 eni mo an na eko inflation su single digit ene dollar na odi usi wati so no dollar no what so me fa dollar nye hwe omo a mu dollar no omo mo kra ne ma free abrochire ba and obi ko fa de free abrochire ba no do portal AI and a creative price man so nkotua na price no mutwe no times 3 tini ma no di ba ontimi nti so di sa dollar issue no di ba no me den ayama me ndc ni mi amwa me Ghana ni mi amwa me so the dollar and the inflation have not have any effect on me. And local nema wo share your boss obeye no. Nye na wo ye. Wa nyi ba konkra. Wo de hwade me de boss share wo de share no. Me de betu so. Me de boss share Mahama share Ghana fo no. Ye tie ye ekotu aba no. Hwe sa boss no. Na ye hwade na ye mesese me ba. Hwe wo de hwe boss no de tu so no. Na bisa wo se mu ne na wetimi aya na. Let me address President Mahama and then I push for directly. And I no pay. CID for on another social media activist of MPP. Na yen nyina nim se ne Yeboah kusi. Omo be manipulate emra no etiti ane fa ho pieso. A violate ni freedom of speech Ghana constitution no e de ama no. Na President Mahama, you are the greatest beneficiary of abuse of power so ye dey kan MPP for kasabo so mo yem. Ye chichi MPP for left right center akotro bibia ne ache wo kan bibia ne ache. And the fact say what come on to call it those fools to order say or support them. In fact, we say chiri. Now MPP mebu say men can say back on chiro. And as some way you work at when they say a da party NDC be opposition. Wabusia for one who masharaf or basharaf and union Ibrahim Mahama mom kekahono. A same emra Ghana mrano. Any same police structure and the national security. We will come after all of you, one after the other. When we Basharaf events, boxing events are organizing with Bukum Boxing Arena. Omano sa luxurious casual. Oma organizing over time. No. And that NDC be co-position. They will account for every one of them. And you see, the obnoxious bail condition I'm the two chairman to me so other MPP for some they will see a fearsome crescendo of that kind narrative. And President Mahama, who said, we yen Shanghai, a shetty, MPP social media activists for a violation of fundamental human rights. I swear to God. And you see, Unia Ibrahim Mahama, oh my God, Japadia, Muria Edemano, Moses Ademano, that my mind is not my German. Me say, yen is our phrase, we die MPP, a beba power, and then NDC be co-position. Unia Ibrahim Mahama, he will have a lot on his plate to deal with. I'm telling you, when you see, Mufrin say be a move, and now for MPP, until you do one you will call upon your friends to intervene. But this is the strategy. And remember, you know MPP, a do one I say MPP need be. Yes, or Baba intervene, we will call that person out openly, and we will unleash the youth of MPP on those people. And how are Saffron? You better treat them MPP. And we will disarm them. We will make sure say they wouldn't even have a voice to intervene. And to say, I will say, "Bia, a drew on when I am bia, mobile frame on now before MPP to intervene there." And you are deceiving yourself. And some strategy said, "Oh, April 2028, I'm mobile categories.
mo be frɛ MPP fo bia mo musika o mo nginya campaign na ne keka ha mo be mend bridges ɛyɛ mo sɛ ɛno na mo be in 2028 to offset sa aboro amudi MPP social media activists MPP for in 2025 and 2026 then na agro na mudi. The point that I want to tell you say Saturday we will never let it go. President Mahama, we will never let it go. We will never let it go. We will do my year as president now kotenfia. Ubedi court akwaniaba. Ubedi police station akwaniaba. Only we yere any woman any woman. I swear to God, we promise our MPP mebu. SMN cancer and as usual. Me catch the MPP for no. Where be through one ma be say ye de ye law and not die ye de ye book to say muna munja man and can. Ubeti wini chase. Me pa bo chobo tagi Kevin amatela mame. Kevin ojan tela e me pa chobra. Ai. Womu nimu no a omo te Ghana no omo na ye a otu mfutu ogu omo enim no omo aje by me no na te Virginia minimum situation minim baby a wote wono wagwa kwaje mental health card a ekyerese wabodam wadwen enye adwuma eno nti no unye adwuma nti uti low income aban ama nkrofo mo yaresa no low income ena utim ena waje contract ama NDC for ena wudi mpanyimfo atem ama yasese sika e de fifie e de abrew Kevin se wudi agra mete woto ama yetu we fi low income no mu me no nete I know where you live wudi agra mete woto ama yetu esi abontene se waso afofra enye yewura kufo wa bobra o kufo wa bobra se wo bebisa se kufo eden no start ye ena odi wieye bisa se eden na kufo an start a odi wieye because ekwan akufo ye hospitals osiye Hepic odi ye koye kufo buses odi baye free health insurance odi baye yenkwa wo nkwase afo te se mu odi baye Jubilee House aye tim kufo esiye eno ti waso wa fofra fatina baby din se NDC for ahanwa be careful, know where you shouldn't go and know where you should go. And yes, sir, ye memma ye two ways abonten. One basement one ye dear mouth because of Usiwa Bodama, Yama card, Ama uti basement on. So we a bear man as a fee now, tia missy P. Free basement on a brasso. Say your property, and I say, Usteniska at the high dia, missy P. Free basement or nebra. Ya hwe bema na nsa ehyehyehye no bo wo hyehyehye no bo hwe preko Kevin Taylor bola bed me say na say u bipolar no ana wo dan no ba na say u pe obi edi na tema fa weni kwakere wo bo ase u papa mpanyin bone kwase ampanyin na wo kwa akodi wo ma metwe na wan hye condom no no ene nam no so man kwase apanyin ti se wo abawiase anase wo sori na wo penso a fakodi wo maame panyin bone kwase apanyin na wo no so wo kwakodi kwase apanyin kote a obawiafa posunontu no woji wo kwase ase abawiase ene Ghana for hetete Kevin Taylor won shata de pada yehu wa won shata de pada